froni no Burundi ko gibawen sen froni tigregore Gerenga anidunga abrot LTS ne froni na gana program ana manga de ranzengu liaba kumono biore sungole na pido kapeka wena pa froni but before tukumbata hiyo on mwena nga megani ligure ana manga parogo no go police yo na libudungani chobara na barando duko agwapane ka afrani papa agwapana pana ka afrani chopanye ki apana fresh papa but agwapana hombo padro na nina borundo duko ngame ana afrani chopanye ki apai ana jogo simbodorani ka janchani so gurene na pechi mo upangame ka borokoto na muni yo kokoreni kukurania ana sedinga ka challenge chirani rogoro rugene ni ka so upangame ani kichirani wenenga ogwapai ani kasaka wala ana saka rogiri gure midunga imano rojoroja no host program mani froni ya mbahanga azande fuze gino before bisekero go froni menika sadanga ka wali kama gari aba kumba funga sen froni ni kuchini anikin kando kumba tai wali aba kumba tamba froni bakari tamba froni dunko menafugi bakari sen fwa buru dunko kinane du non du Samson Masia and anayana mena ka frach pogwa pa do na bipa azande fuzegino so tidungo gupa yani anayeke ka frach pa hangutuko and then tamba Masia uli bagura uli gorom bagura tamba welcome Bakasen fazande dunduko bogura Abraham dunga gumenoni zeginoini azande nga bavene shina kumbadu yo husband material bavene shina de wife material jini ukurapai chede zeginoini palanani tamba nchipeke ye kajahane tamba ya bakumba na tamba ya progroni tona ke birani awore no groni ke birani wala nike be program kusa ulimo gupani kuru na gilimo enga azande fuze gino wakanyame aninga azande aningata tamata hapo anangao bawena hapo especially ganya dogo de inangira wena ngai badebe michimi tabana wamea frani ogore katambo de rani na yake kore kwani kichikina kuna batunga kini matombo echi so anyway nina arengbare katomba de rani wala keva uli abagumba so the problem ana postari mene ananda ka fura chipa kupana diparani kina patani mangihe ka tense rimana fokura batonga fokura aboro kulize kina aboro inania angane azande kinane na agwapani kamanga hare kina hecha dani mizwe kina minsi charani izwe technology tule ni madwa warenga abora manga paroko me ile kianeka pro kanyame azande amanga ulipate but betarani kina hona manga paya manga but bu stage cha dawo lerogo chinawero wakaya kuranga tungana isarani nikare bu betarani do hona sada kamanga pa rogo social media technology wise ana nyenga te pata ngada ke ka furanga nka encourage abo kashidunga we muna bera ngama nada kamanga pai marada kazaka YouTube marada kamanga uya program iya nyamada kamanga kaze zingoro ya tabal paido mane hapo sada kawika tonatona chini kambambo but motana kasana kwaro musana laboro wani wali ane kondoro kifali afura kia mungi wali biko manakura bana danka chidu besi nawe kina hapo relatives nikiro media ogori ngarazani wala kura group no ananda hapo ngia hapo reli hapo tona kamanga dumba pai so neda kafura ketirite but nina ada kasa karogo front poni kienwene ngai uli hapa kumba gina pai kaza ande maingo chipa antonanga ka promote chirani abo miranya aroba pai for example ya kuma namba ngaze ngere anze ngema dwa waringa to advance akumba uko social media Twitter lika pai content ya manga kini produce but unamanga wangatenga ina manga kwa content na promote gay culture na promote chio na promote limo gay batunga anishigani je paka na beranga kama batunga pogure ya then kuchini agwa trade dwani na aninga agwa buruduna mwane trade chirani animambaka anafone so anamanga dunga we are so attractive people kini paka na yuzungo agwa attractive dwani na paka promote chirani ngaza
Uliba kuma bagura mu karanga pa fani ga opinion ne gini pa chaida o gini pa na kargarani kana su dinga ka duwa kwarani ka kompina bagya. Bakal tamboin azande gukura paiki no inanya me kam ga wuli kondo pai kumbodulu yo uni dangbali kulihe gule tilen fukina kondo ono chipapala ningere kire kya boro gudu kumbodulu yo mani e kuliele chiduni kaga saro kusayo bamiko ale bodunduko monika bena kina paha bomiko chichingbodulo chiwogu boro nini he boduni kintona ka kamache kamakini uken nada kasuka chipa kandu kumbatayo nire kireki boro mudua kamkushio gwa hene mboduro yo mukini kadu ekeke chipapa kandu kumbatayo wena gasala ni benkusayo watadu hani chinirogo barani ukura aborokini ndu kotuno nga analakana akwarani mbudurani zanda idanga kabi ukurani ni nandu kumbatayet zanda na da ine bikina takononi ni sanagani eja paira boro monjiro na pai kete avradwa nga boro mangalo na paite boro ye kipeli mo boro foro bombikoni attach pagene wakamufu bokutofuni mukini jiji pale nye kipai kamukushinga ningboduro yote kamununga foni oni pekehe ugupali nye site benalani kubonga benalani duchogu apai kandunani kumbatai nikasonosolani kumbatai niko yugolani fuzegino nga azande kinane munika bena kinake njo yo munika andu numukia ha borodu yole yemiroke bini watadu wa munika andu munika atana kinagundenga kaji njikole watadu na njikole kulukuliro nga mapyepyale gule kemipengutuko okuone Tambai bagura tambai uliba kuma masia gini pamo bipanga na karagara mkusai ana kani promote na chirani wa azande fo kurabo wala fuzegi no ni pana karagara mkusai gopa kami pehe bambuko tambai fu bagura kuna pega ko side and then an higi gupa yango gupa bana chapapa japa dulele so gupa kami pe timingame chidu panama ngame kamuza kanjera kuti gani society na bokiyo ho na badona rani rogogwa badwane rogo edunduko ane manje ono guhena manga sanga koda tiseteranite chingo guhena karagarani kusayo koni kojitironi wasan ona doado na kidopa watadu na kiki kamanga pai hodoni ni kojironi chidu wanatu na kabihero gani a social media munabi upangame davoro kinogu gani social media ngo guduki na nani rogoyo kumbo boro rogoyete munabi upangame wapaya gyake kahayonga kina ginile na fura bombi ko gino wala na hetigi bordule ginile agenesi gi bordule ginile agenesi ginile and then gumodu ho ngo gumonada ka tumboliro ora boro kikuru ho bolebe nada ka kuoliro kusende chipo pangame mudu kusende amiki dukwali so eja hene tima inbedi rogo kuleranio rogo potoranio rogo baraparanio no bodunuko yani chidungo gwena sogu pangame kani sononga kamanga paka dachigu stage ngame ogupana biedo awelengaga ngaga gupamu na pengaga uli nanani sidu kura technical uli pake na miada ka page popo gupangame katumba paka katumboli mo azande watadu katumboli mo gu inado oyamanga ya pani inata promote gay culture but gudu mainly bengame ina mention henga culture dunga ga South Sudan. The word culture of South Sudan is very essential rogo every social media platform
bombiko gin he hon sinika publishing wata don sinika ndoninga viral sinika embed on so many social medias and then kas dunga manandwa me rogo Google kini kepa besinga South Sudan culture mona bi panga kininyo do bombiko ina ken the word nga South Sudan culture kan ndwa wore ngame ani kini ndukini mwenye pangame kini mwenye besinga Azande culture. Where does Azande belong? There are words missing chipopo pangame ka construct do under gu inanga gu emblem nga South Sudan. Gulingo gwa technicalities na manga and then ichigoyo ya gunenga behete and then podungani ya mam in bed ya map maya hargoyo ngame amina da ka dominate wala gwenga Equatoria gwenga Guinea wala Zande wala ya da ka jeli mo hote kenara sidumo biogwa patinele na do sometimes back ngame gumodu anyanga orgoge tungaya mukuni kamanga pa ne ka tumboli mono worldwide either ine mono kusayo either there will be a very serious competition to take you down chipopo ngame kinege borodo. This is the fight yamanga but furanga chipapa hate but ogurani do na bieja pare ana behave na wodu yamanga na wodu ya implement na bodundo ina ija pare nga very serious ani sigane ana biewo kanyame gupangane ne gupana da kamanga tigito kuna ngoto nyo kitaka da ngati da bore bojirani ani kinu kamanga achi tumbo silimona na kitumbo silimo South Sudan so gwemere ka pepe ngame hwana manga pani there is a decision da gbachi gupanga kanyame gi kipadu ana manga hare tina tumbo silimo Azande watadu tina tumbo silimo South Sudan kani mwenga tina tumbo silimo South Sudani. Each time boro nekando kurogo Google watadu kurogo YouTube kini type South Sudan culture or South Sudan something mudoka mubihe chidoka chipopio baraka mu kehe singa culture nga ga Azande then it's not linked to South Sudan. So gulengo gwa technicality singo gwa na manga rogo gipanga ga ina social media war watadu gupanga ga platform chidumo bi pasininga they are fighting by all means ogwa hedunga ga tekanji soccer mobie ga the ka tekanji gogu na representing ngara kinenyo dominate hebonko ya mama ya hangame ya danga kura boro te kamvura dadu how good you are ya danga rote gulengo gu inanga gu institutional racism ya mama haku rogoyo ngame chiduni kama the same thing is papa basketball the same thing is papa iyogu na tumboli molingara kinenyo na dakado because ge priority dungani mukini ngarenga ore kuti irani nonenga Azande ngame who is there doing that do yo na tumbo limo lingara watadu na tumbo limo Azande guhedu yo sangame ana fight dagbatirani muni yatili mone wa Bogora muni yatili mone wa Enoko gihenga hare aninga number 1 rogoyo na fight ka fight tirani dagbatirani then gupanga ka promote tirani kwaliyo watadu fuzegino chidungo guhe ana like and then na gani manga payaha bombo ka sidungame muno vision rogoro munanjara rogo payo rogoro ngame gipadu manga hale manga manga chipaka na Azande temalada ka manga ha chipapa lingara na chipaka chitumbo silimono na kitumbo silimo lingara mine ni pehere homaida ka manga hani gi sokote do rogorani nge gipanga ga do dunia mo manjani kikpara kachane ani ki create ko group ni ka fightero ka bring lo down ka poshiro tikina ho nga very active dagbatirani honcha dani ngame anada dunga nationwide mona bi pangame ko ulia oso kina na kura chisende yo na do panga ka ko sende ono omuna ka jeji panine tinika kuonzangaro ngame gupamuna muni dunani gu ambition muni dunani ngama ka manga pachi represent zegino na kizi represent tungaro chamanga bulete bomko gi vuranga gi neye saro nonene mane ma kadunga kama ka ignote so chingo kupana manga tambai masia tambai fare chimi kupame pia anga ukurapa na contribute chito kupanga ana
ana promotunga chirani kusayo kuramba tunga la fuziki na aboro ni anchi ni ngawe sangawe meno ngoto mwake mmeine hali zendu na mangalani wala confidence chirani te wama ngawe ani for example kan frach to kupangaga national debate dungo ya grupu kina na makura gaga South Sudan na frach kwa dungo social issues politically religion wise dungo issues ya farago manduke biamba tungarogo ngali yani ziada lakini kini kata chirani ngaza mpingo zande wale ni debate at the national level ogopamu na pehema siya ona pehana ngawe aburokina berani dunga capable ka debate chipo yiki apa chipo dunga apa ano kwa borole chipo indo kanunga ka debate ngo zekio na kuramba tunga wala ka debate international aburokone kenyo munepanga mpingo yote yada kanda yote chikini sai sometimes mitana kasana chirenga gini ponzu na manga gani kida pare ana nuka kida pare kainkaza kayenka na ka atene tenkina gani aboro wala ana gidi pa chipa kakura kuyangura pa kwarane kuramba tunga international na aboro pirania angame aboro kina berana afra aboro kina berana debate unko dunga aboro kina berana ogani alibunga gaza ngoyo nga sap ana ki aborole kamununga kipingo yozekio in fracto kura national issues kampingo yote then gupake ni kalimo tabarani ngaza ni gbisi na agisa ngame anaidanga gupangaga integration te socially bungawa bakari mikido wakura mbatunga ogwapare no anaidanga hate ngate japare nakaragara kusai minga shuwa ngame dunga burokina majority ngaba azane karaka jibone kamugene ayikasenene nga bakari nchini ngawo abakari nchini te ansumu kinadagba chirani besi adekibikina gari bakuri kinadagba chirani gogo haraka amangaya babiko kine ane mekamanda kasona kanana kasona chada anto naka integrate na kuramba tumba kusayo ani jaba kule neyo idabaro kina kwanze ngere ani jaba kule neyo kino dudungo yo kino shino yo kino ga weaknesses uchini ani katono kino kuramba tumba kini jaba kule neyo chini kasa kupanga anto na kino ngo okay weli anka tonaka strategies ni kamanga apai paka ka compete neyo lakini kani sunga ana soleti chirani kina dagba chirani base ko sumo dagba chirani Mulka pangasa boho gure sokote bakare sokote furgani community nikare na azande ene ko sokote re minedi again chiro gani generation no ku generation do ko send youth sokote ngo gute ulipa waboni ke pa ulipa twani go group kalas inkasa hao wale chikini kuru upangaga sokote kanda wale senga hengwa pale eni bata ya pale nena bakare kanda ko waboro na bata ya pale na so pangame kani dunga na community project darani upani dunga okay chada ne mwenye dunga berani kama ngapao mke panga felani ka minaida na penante minaida ngia botole chiba matakaragara nkusa bata ya pale na mangarani so binetenga haza ndegere bore frana barandu barendo dule need to start exploring nanto kama bakole na kwa mbatungo kuzigi na ogurani o begoroni kilipai please ogoronyata kangorondo oganya foroma kini challenge aboro another dukatano kebiro una kuzegyo ka challenge aboro ni atopic kina rogina yamba angine irambo ngine bagura Clubhouse. When we na debate kina wana manga over Clubhouse, you know, and most of the time kina middle masia bagura ana join ogwa debate na manga national debate ogwa pana manga aboro kina no bo kini kipabora pagana au aboro ino bo ngo kina na furach kwenye kiapa ni palinga oni dukoyo katunu ka challenge katunu kaibo chironi bimko imani ko wale ka furaki au zonde miwe na zonde miwe wasa ni kotera zonde zande wala zande da sabi chipa anto na ka promote chirani these are the things that anto na ka box ambo kupanga we ko shinge na da chirani ka chirani wo chim chono ngante for the last almost 10 years social form ngaga social media ana progressing at. In fact, social media mayena bakare division da bachirani kare and it's creating more and more bad. It's not too late. Rebo dole frani anto naka explore. Anto naka job bako extend. Anto naka engage at the national issues. Ngam mujoningo any political any group forum na fresh nationalism. Adu ngaza dero hoya kina mukitunga yo no na bobura mbatunga. Abo tono kebironi kebirani wabo. Then kuchini mukepanga anakatu promote chirani socially and then internationally into abo tunakebera ngaza bikina o kama sana pere
Iya kupama magahaka chitungawe chinazande ndo moke paenga azande culture from South Sudan. Biko wabo ni kama hapela ndo chinka kurayo. Ikibianga kuranga to ngabele ni ndo South Sudan. So shingo pa maybe chimi from our own side. Go wesana America sana ina ni ngawe. Gina pai ena chada ntola ka focus lipaha ka promote chirani ngazande. Tungwa pakina okani manyamanga ko yusi ya bahanga akoroma technology le ka promote chirani ngazande. Tungwa paki. So bagora mufuma example sawa le frani masia the same thing. Let's anama ningane le kwa biko ni ya ole na 20 minutes. Tambai. yeah bakal tambwa apai manja menera ka fura dungwa borokino nongo gwenga clubhouse ya ono clubhouse du cha wale ngo gwena fura na dungurani kinonga azande nongo gukinjigeri bu duvuru South Sudan na frachipogo apai nebipa South Sudan ya mena sada na omule dunko ka paraka inanga atali link mani nili atali yotiki atali kijiro kindu namo koyo jipale mangani dungu kinjigia show kino waga Teresa waga John Cor waga Edward Emmanuel aiwa chikino ho tinada ani ni paichipaha tinaida no ogwa borona menta wataduna asada kanungusa aparanga bororogo pomo buli moyo tinaida oni pamisegi pale kutini itona binwai kayando ali bugudu horogo WhatsApp chedo ni paichipa dunga kinjigelibu ogwa borona raka jewani yo dungu yokinaro guligbule menada kayina kia paifron ligbu yidulele yembanga the New South Sudan. The New South Sudan nene a member sirogona mausa biata kam ono kamungale degbogwa borodunga admini benabera gubamba taborole ulizande dungani mbatunga apaiwo gidulele tinada ani gini elibudu du kinzigi pabororogo wa gikonga Michael Makwele gukuleli bugino nga Pentagon ani duyo rogonako spokesperson lulu kwang wakwavo ye mwijako ni minister jongleyo kukini voro konga ga SPLM na pakpati yo una celebrate una mungo pumbo ana foshikoyonga gunasako kuvo rokonga political party kuhingia spokesperson ga military engagement so aniki foshiko matungali buwagere tinada ani drogo azand guyanga dai kemi pehe ragona ngba tsile aborokino na tumboshi limonan kwale anmambida ka flash popoyo munobia boroguyo kinona doka agbale enembo yonga a content creators ogwa namanga sunje na social media oguyo kinona manga film oguyo kinona doka agbale na lima zanderogo mbatunga pawo giredu kana patina ndunani kumbatayo tambwa kama bagora masia kanja munajani so I think drop toni so kama lengo duma pege bagora especially gania aparanga beteki na homa tono ka improve na kubamida ka pefroni na borondo mko especially gania aparanga raka dula wale chipa mu succeed. Social media is the only way forward. Social media are the most powerful force to our way. Nando kamuyawe munada ka igino
trust me ma ginonga hato ondiko social media na manga change rogari ngaralize kino bodo ono bia Kenya ya kigashi hukuma chenga hukuma nganga Kenya na maaduya ma establish for almost 70 years social media ni gachi agency ono bia omaya manga agumana aburana discuss apa ikini organize cho turu kina social media hapa ni mangi so me apenga ngame aburo organize cho chipakura hapa but mina ngame paka promotion nganga sande especially aparanga iyorule kupanga musungo kini sungo biso nakandi kuyomo yansa manga na mama kida paki nchikida pagin ko namanga sunge to wo bino zinga makta yote please wata ubena azan ubetoroni kidi paranga ono bwe kusayo social media dule hao wale chinga very powerful kama bipa chironga ngene ho kambia sunge na okumate wala kambia sunge na enjoy mungu kisungo ki creating government yani sawa wala kisa sana boro kuye music na social media example dole mtape front akumanga Kenya ne wile can you imagine attend classes Swahili classes through social media wakimaya na Friday inadafa ko every year and every month anadafa ko $100 ana udebeko nziki ngano boyino imagine rogo usakuna manga about 5 or 6 classes and then at the end of the month ogwamana nelima fuko kama calculate gakumana zatu maisha minisa minisa do asasu da wala vu Africa beton kina honi moino pasande wene ngai ogude kina onara kazegino adu ngai no pasande oboyo rego beto granara kazegino rego barante chipoporo sunko iko pasande fugu de wala so even ko sunka mungo homo kuno kude sometimes na higher tutoring niye ko iko pa fuyo online ogurani ni moino ke pasande wene ngai kiti wene ngai gini pa kuna zaka ngoboni business online business kini nga munazaka online business kini ajuma do masia imano roja bakura midura mina iko pasande fugu do online please on connect ka ina wazande na inde uriye ni pasande milika iko pa fuyo kuchini manisu ngamiki organize ga program rogo sa you will teach 3 classes then kuchini digile jiwe mliga kama lakini udukirane base ngao wawuli omuli bya wuli mana toni kama data udata remba sanga munada kanduka sapute kinaga poli munada kanduka inawa ka kuwa pachiga political leader inestegia poronga left and right bidalo gole kama ni GHA muli data mundu mwe na kamsira wala 1000 kamanga mana munakaje kumana na bodu no kini bilishe basically ni kwa social media ito nasenga hapo kini create enemy kini yena ikakubale pale kalas tini sauri mukuri gakubara mukena gere mu mamaga haya why come you use it for your benefit so please apa kina ho dunga ideas kina ho kabur mangiye kani mangiye ka benefit robo so aparanga please don't force waste your time ngao muko sungo kama upapatu ngaro gochini muizu social media bile kikireti ga business kini mwanga mapani ko ndoro bana kuraba student oguroni naraka Morocco wala wali roko Arab na ngana ga Arab so sometimes tinga sa tipakambia asunge through social media you can create your own employment kikireti ga business mundu kabimana chini mukudunga fyofyo so changwa pa cheda Antona Kabera in advance kani sungo basic ni sumoro level sa basic ka dishro chani base wo chinya so chingo kupai masia kini wele adi ya mobenga kaburu mwe ka promote chio nga sana mfunga 2 or 3 example babura mfuga ko ana jangarote ana jangaro kenjite wakwa sadaka ye waburna birani South Sudan yo Congo yo Central Africa ani dujena ngbarago kadunoni ane wene ye froni na tambanchpa ka saka japari gudu chamo ma beraha wona kyan fran jini apaka ni manje chipaka yugotrani kuzogyo hii ni tininga kina boranga masia muyogo
Yes, I'm sure najana wale yeah. Upamina ada ka bian ha kutukupa kuna pehere nga wakinaja pado ana biare YouTube do ana bihere watado wa Panama ngahare cha janga gwencha danga kamuduna smartphone bero na gudu quality nga camera chini muku record ga mahe, and then muku goto borongo gunika edit follow and then iki monje ki publish he. So when do hongame ogupanga ka create content pia padu wa ganira gowa Western Equatoria watadu we yembio gini abadu hondu na monuments rogoyo gini abadu honga heritage site and then mukundu kanuko yugo ho Western Equatoria nanjara wale gipadulele japadule japana mangare wale gulenga content duma create he omunuka manga ha mudoka mudunga more local chadanga dupangame mudwa dungame chidunga at advanced level chidunga more local level masalan gini goto ngani ya zandaria gini apa gani social culture nga gini gani gini hejbe ana manga ha azande ya yamaranchini nga azande kamza kanduka manga japadulele kini peheni story kini document herogo ina ogudule kini mwerogo ina gu video le nikanye for life tinikanye for good kambure ke yarame chidwa katinye ni history nga gazande ogwapadulele so eja hene o mama ngani wagudulele tinanye ni history gwena manga bulengame aningazande mene ngomwa kempete zema dorogoranio chipopo kupangame mukuru baiga kamanga pai bombi ko mi biengame ogwaboro bien du nada kamanga pai benga muna bienga kena musician nga mukuru kitabia ikisoru ogwapadu lele kina hongo guyanga dapadu bara gukura content sikina honga ka create documentary chupadu gani heritage gwapa mwa zande naso pobino gini ani ana na ali ambata gini apa ana na manga ambatano eja hene chichinite so ka brodu hongo gunilembe ka kura ka saka rogo yene nga kita pe rogo pazande gini monje kurogo English gwapadu lele munuke biengame ga inane ne ka dunga more popular aborokini ini azande angodu chad and then moreover kamuzaka ndukuro go history nga gazande mukutuna ka explain how documentary dungo gwa mama ngahale mukutuna ka explain he tina document gani culture no gwa padulele gwana manga ha dulele ana manga ha kuchigu level ngo gulemyani kamanga sina go capacity do berani ana lemyani kamanga chini anga kenana ni sengo gwa borolembe ka manga ka produce content so gwa party so kura borokina ho individual aborokina ho lembe ka manga rogo bene jena kisisi gania ana yanga kenana ni senga gwa borona manga enate kura borokina lembe ka manga kisisira ana manga apana bodun ko na level chini anado kupangame ka promote tirani ka asada ko yugo pagani culture ka yugo tirani fuzogino ngame anikina ho kidokina berani gani kindo na manga sunje wale gya gwa paduro go kindo sidu wale gwa padulele chikinye has a document chipopangame ko yugo piarani ko yugo pokurani ko yugo pagani shino ngame wale dwana manga so sidungo gwe bia mina daka ade hekutini na fuparanga boraha gwebele na manga ngame gani ana gusi he yanga inagusia but anagusia na brand ko ngame watona ni kasona ka inheritigu culture ngogu abarani adunani chi amakpa bomiko gupangame anifuna kasona kurogo different environment ogwaruguta anajanga hanga baranite anajia hango gwa boro na dungo gwa burudu kumbata fulani kini rugurani rogo gwa pangame gipadule cha dani monje but ogwa pango gu abarani monji he wakamuvungu gude mukine seje kupangame gupama muno yapinyo mugudele uwulike watadu gupama do gudele kuruwa ha mo singo kurogoru yote ma rugongo nani te chikini da wele ngame musono besi nga musono ha
ono gupani na pangaza ndengamo mo inungo ga culture mo inungo ga moisinote duna manga wale ngame ogurani do kasi dunga mona manga sunje sanga mona manga sunye mata manga sunye yembie yo watadu jubayo ga family kidu Uganda yo wiro na jaro ogude dundu ko ikidu Uganda yo do dudu yo na furugu tefu yo borotinte ogwa pango gumo ini he eze zandengamo mo ini chede upangamo pefo wiro ma mupachio ka pehefu yote. And this is where gulengo gubangri ba ana misrogoyo. So when ka sona nikini da olenga kumba mukuni kurubelewe kitu naka biro yo ngame ono ningo gini hete goni culture magusoro ni gini pona mwenje Japan. It is because aninga abarani rebo beranch pokupanga katungu sahafu yote watadu katichio ko yugo hofu yo rogo yugo payote bombiko gupangame anaraka ni para karani. You see? So chidungo gwa na contribute kuche tunga Japan jana anapeka pahali. So guhedu homiada ka peni yanga dangame ani esejika ogwa gudena uli kapaya gu parangaboro na uli kapaya wale kani nunga kinogwa pangame boguro manji business administration menada kamanga kina Emmanuel manji gukora ina ko manji management menada kamanga kina ani mungo gwa pare kusai ani madwa wale na degree na certificate na dungwa diplomat rogo management yo but gini business do ana manager ana bingote. So when you do hongame and do can venture into technology ka wapanga ga technology and do can venture kurogoyo awirani wulike technology computer science computer technology ogwa heneno bodun ko chidu nika fugu pa fulani ngame ani do na level ka create contents ka create ogwa pakadunga more creative than gupadwa wale. So hengame japadule no gura pobele mebe ngogu kura subjects todo pangane fura chipapa hangame gugulika pai maybe ha wale be gani ogude oguyo neku Kenya yo watadu ku Uganda yo gugulika pobele ogu pangagu na dute gulika pama gusa because gwapa ina nduko yekindo akeli moyo school yo. And then kijikena mana kifo he onchinika daninga ni mungi research yo gwapa dulele neka jeka na mana kinukanuka fwefu koraboro ni mungi research ikini Kenya no bodundu ko mukine kagida kana gijigije kinuka submit school gulengeli royo ni kuhe. So eja hene bolewe chidumo bi upati ngame dungu gani ogudekena ona ma graduate muno bi upangame borodule na masters beni borodule na degree beni but you don't see nga mozanga ka before honga gibole nya wori ke pate bombiko gupangame kinegi process ile yando suruhe nini do school yo nina manga kinogwa pa ogwapanga ka submit assignment ka manga research ogwapa dulele uhemandu fluwe yo lenga experience duma chada mumwenji he pokpanga chinye kuliro yo chidumu ko use he as yo in a problem solving bana koragba ono kan mujikana mana wori kini fwefu koraboro kini ni mwenje foro nikini jikina paper se go research nga har kini feforo go paper mo kini jikina kini gije base chi du kuliro yo as a like an idea mo kini jekin submit school yo wa monka graduate ba walidu munuka to na hani kamanga ogwa ka implement ogwa research ngogwa pama awuli ko school yo titinde aja ene is a very serious matter zedo upanga ani for a papa sometime because chidu na contribute kuchogwa pangame education tinatuna toni kanduka dati level ngogu dutini chipo pangame muduna experience liyo watadu chi yugu picture foronga ga talent wane nyemo ka yani ka create content watadu kadunga creative kadunga entrepreneur so chidungo kupamena da kapetamba tama masia aniena 5 minutes kwa kisogani program. So yes, wapapeke no bodu no kani fa pahari ngorongani ogron nito no kebirani tamba phone no ogron ya wale ana mutumosho uli fugoro quality yeah. So mina yange tamba fugani hapo ogyo nito no kebirani no ogron ogoyo ya wale ana fresh fogupa ana yachimia azande fuziki no panamanga dole ngame ana promoting wachirani anapo fuziki no te wala kuranga tokate sana fa pahari na pa chada ni mwingine in terms of social media technology wise ka promote chara because wale akano bodu no technology kani yangame anapasa pa technology ini ya kasona so ana fresh wapaka encourage chirani chipagine
Antona ka promote tirani wa zane kamanga dunga pai aboro nyiranya alize gino nga watu mekina rogo sasu ba ngamanga wale. So aniye na 5 minutes exactly. So bagura minafu 1 minute for masia 1 minute. Inyanga da fuko dumboroni chipaka conclude jipana for 1 minute. Guji 1 minute le minada kajaha kaftambwa he fu ogwa boro na masada ko yugo raninga zande fu zegino aboro kinane mieda ka gidda poyo ligbo mini google guli monga zande gu pai mini bihe chidi mieda ka gidda gu pai mini bihe na kaftambwa he fo gwa boro ngogu yo na munjiji pale mini limo gudwana nga azande culture arua bakale tamba froni chipa kama ya guli monga zandele mikibi gukurapa yananga LTS LTS ni makura azande live talk show libu kinananga libu manje Ichi manje rego perani Azande Community Association Cairo Azande Youth Union Australia no dungu hedwa ne kemegi dango dunduko ya bakale tamba froni yangada gi seconds minada kaftamba fo dogude na paranga gupayo ona manga ni grogo mi ebie dogude yanga kamaida kaja guboroye mbeninga kumba mingba ka vota for mujigu kumba nga zande aparanga kibali ya hakamara kaja kamaida wife material kamugba wali duuli zande ni yani chadu ni bawena hejben chandu nga viral bakal tamba fo guroni na to na hana mwengi tamba ya bagura uri baramu masia 1 minute yeah bakale tamba miada kapehe dun ufurani noni dun kongame ani silimo na katumba silimo gani kendo and then we padu ngame ani wuli kipai ani ogogude na wuli kapaya wale yes jikandu kuro ka wuli ka technology bomgo technology ne kadunga de key bana kuragba warago ne kangba ogwa maktabo ogwa padule chana da indu kanuka sete ogwa henyo oni duni kanuka manga ha oni ko muduna knowledge ngaga technology liroyo munuka dunga wenengai moy kama kachora dunga rogo iyaba magyaso njabia ogwa padule but when dunga technology mia emphasize nani singa the key thing gulingara ne biana 10 second masia China the technology nga very serious, that's why do your China. India the same thing kamuzaka yamba wa telephone scams on biana so India no moka ja fugoero go so chido ani wuli technology sungo kupaka mpe tambaye bagura tambaye masia na tambaye prono gronito na kebirani wale nitoro kebirani wani mtona gani program glenga ana furachipa azande fuzegino anade kigo chirani o uzegino anya nga bese fo kurabora wala tabachirani ego dule frani nga azande antona kabera kigo chirani fuzegino ko yizo ja koroma na yamba nga technology le ka promote chirani anso bese ka create dungwa sokote tabachirani chino upanga ni duro kwa social media yo yangara pamera kedi sofron na borondo ko mina breaking news sofron na borondo ko azande no borondo ko lisegino next Saturday nikadonga na mugwe nyenye ki program bakari show anika mangaha kinikadonga historical debate bambata historical debate rogo history ngaga azande or even history ngaga South Sudan ananduke ina representative ngaga government na representative ngaga ayo iyengo ka debatingo chipo agwa policies agwa kuchisowa but no ani mangi henga ana ina gwa jane do ambatano uwe sawa nike ya na borot sande boyo so ana kama anga 3 round sanga yani kama nganga
SPLM and Ayo, and then Ayo and Sawa and SPLM. Nego panga and Kaduna 3 show berani debate, national debate. Iyongo ogwa kumana represent gwa party sile iye ka frafrani chipa ogwa policy nga party ani fra chipa dungwa party bongo meme apani ka frali paha ragoze ngene yere debate ni ka dagba SPLM representative then SPLM Ayo representative iyo kasaka agwa pa ne bichpa kupanga ka peace agreement ya mwezi 2018 and then go election ne yere hali chamanga wala chamanga te gina challenge dungo odo namanga wine odo nada ka atili pale no odo doza nada ka atili nga on Saturday ko nada ka ika jarengo please find a way to tune in, come and listen ka nyino rengo ani ginga rengo ngoyo bambiko ili ka dugida murani ani ka fo chance from ya on seseno nyo no gwa sesana hindo ngoroni on seseno nyo no gwa sesana ona ide ka seseno nani ipere mfana nini na gubakale dungo ngawe ani ka focus li economy aneka approach papa haja ipenga forana wadi iduche zedili ngale gini pozuzu na manga ngane economy ngale ngano ka collapse iyo ngapeka ando efrani aneka jahan ngoyo na boyo nduko yimunga limwe awarete within 24 hours imini kama nga advertisement onke bili moya au baboronike kama nga good debate inde kini kipaburo dunga yorogo SPLM idorogo SPLM Ayo ine kama nga debate tagbachio udi kebiye and gurendika gupangame aningaza and the Gani community is a civilized community but kuchama ngabatano ngam kunke pangame SPLM representative and then SPLM Ayo representative namanga debate debayo live international chama ngata so it's going to be an historical moment from the Burundi go ani dunga proud was and the binga Gani and wine ya promote na why ya play politics but because aningaza and muvuruda anika show civilization for bagyango Japana manisani please chono ngarante but balikina ho anandando ye kwego gene he ya banga leadership and civilization for aboro through but wapana da kamanga hare kama froni mboli dunoni ranze please ranze ngoni ka dunga na mugwe it's going to be a fire show debate kama na kuratingi da pa mina da katingi da fulani noni dunuko duchu popogu gu saka pana na dunga gazali da Nairobi gu pameda ka pe froni ngame gu saka pale chama buruwa chima buruwa ruru pairo goyete bombiko gu rajima na shisio gu ana manga shiole Kenya irambinga ga Kenya ogwa borona sungo hotel yo kini duchi papa saka pa ya madoyo hotel yo and then ogwa pa ya peka froni ngame ya abura sign protocol ja hene gwanengo kungopa na bodu ko kene ngoro kaburu na ngoro ne upisi kole magurua and ruru paro goete u election oni kama ngate pakare tambai masia tambai pro na boron ko ne biron bare on Saturday tigani kron please kabongero ni gongaya tune in on Saturday is going to be fire bakare debate ni kama ngada kwa SPLM na Ayo tambai